Swati Madam Johar. Johar. Atau nito gak single bola nak single jema khara selet menak tinta bo abo jivit monga. Santali persi teri ni semong ke Salkhan Murmu. Saure abo Madam Sumitra Murmu. Har saat raj kon selet akan sanam single neta karji kota ar समर्थक kota bo. Naran Murmu. Single Pargana Odisha salat te single Sabapati Baripada John Bata kota bo sanam ko single Johar. Ada nooi tabo hola gongke tikin. Jahat tinna hola phone te ropor kate abuak kami marang set la rena jaha gongke tikin reporting leka tikin hola kin layat bona ar jaha tinna kami ko kin layat bona ar ona ko chitan re abo prodhian emok dorkar ona ko chitan re reporting abo huyuk ke dorkar ado ona leka tege tabo iset kon ho hola sahib tikin jaha Narendra gongke tabo Odisha single president sala ropor kate Narendra gongke sala ni ropor ho huina ar gongke tikin jaha kin lay kia mendo Baripada John rena jaha Bangri Pusi blok Durkutia ture jaha metang poribar chetan re mendo goj hormo chetan re uni poribar chetan re salat te abo single chetan re hon jaha tina huina onne atyachar onare jahan leka abo nito ladhai rena sapraw kurumutu rena kami hora jahan gongke tikin kin lay kia to onare are set kon nito le lagaw akana ar huye to ona gapa miyang bersing khon pe ma bitri re ona complete kate ar jaha abo node ladhai sanayat bona no Maji Pargana ବ୍ୟବସ୍ଥା re sudhar atu re teheny संविधान लागू ma संविधान bancap ma ar fundamental right ho mana batab ma se ona ho bancap ma ona lagi teheny abo gongke tikinan ନିର୍ଦ୍ଦେଶ te kurumutu te niti adarso te bo kami kan gya ado ona rena ge teheny do report do ine ge tabo iset khon to nora teheny jaha bo ladhai kana node पूरा आदिवासी समाज लगी नोडे मिटा abo jahana ge siddhanto abo node result lekate bo nyam dareya mendo jaha abo teheny bo khoj kana mendo jaha chalak kana noa abo sosason ବ୍ୟବସ୍ଥା nyutum te mitang gundagardi मौलिक अधिकार rena jaha bang manaw bataw संविधान ain kan bang manaw bataw noa khilaf re abo teheny jaha high court ra duar lebe tabo boleh kana onde nito bo seteroa gongke tikina ayur te ado ona rena sapraw lekate ge kami hora jahan tina gongke tikin kin lay ga ona hoyto persing khon pe ma mitri chaba ado niye ge tabo inset khon gongke tikina katha lekate report inset khon tabo ar dosar do nui pidit poribar tabo sahara rena ho katha kana teheny uti suti tet ge teheny uni jolon bakan harket teheny uni sahaw kate noa samaj re sudhar agu rena tingu akana ar abo nit dharik nui poribar bo nyele kan gya noa jaha घटना घटाव kana noa re न्याय ma nyam dorkar surakcha ho nyam dorkar menkhan noa samaj ho sudhar rena ho metang node kon abo hor dahar bo odok rena nui poribar ho ketek menaya ar tesar lekate do nit dharik hola
abo jahan nuku jilla prosason ko noa ko chitan re drusti akorson kate rehon abo set khon nuku jahan tinag hon nidhari kan mur chet hon bako laraw aka'a to ona lekate ge tabo hola pirit poribar ar aborin kamiya jaki hamrai mardi gongke ar luduram gongke teko ko chalawa jahay ukil ki abo kotok high court renak poramorso em le akin to unkin ukilat katha anusar tege metang ain surukya pradhikaran se metang chet bibhag mena'a ado onde hola ko chalaw len tabona pirit poribara samang kate ge ado jauk ona bibhag khon noa ko men kiya je ape manito neda gonda thaukai pe ar ale then noa pe agu kiya neda maha ale lay ale pe ar ale noa jilla pulis prosason bakan na jaha ge prosason bibhag re chet lekare noa koda khon koda surakya hui kate mane koda protection em kate chet lekare nuya sudhikriya se bhandan telnahan kami ko hui dare noa re ale fulle goroa ado ona lekate ge teheny ona neda neda maha ho poribar set khon nyam lena je banga 16 tarik rena ado nit dhari ona 16 tarik dana ari clearwa menkan gapa ritri re ona clearwa ar ona marang do abo ko saparaw tahen kana je jilla pulis prosason bakan jilla prosason ten pressure em lagit press conference bo hui dareya bakan do dharna madhyam te abo ultimatum bo em dareya je nina din bhitri nui poribar jaha bhandan kami re sahojog nyamoa bai nyamoa noa re ar bakan nit dhari uni goj hormo chetan goj pori hor chetan re ona poribar chetan nit hon nongkana chalak kana nit hon ko pulis prosason ko yepit aka'a noa nina mane ultimatum lekate date em koa bakan teheny Moyurbhonj bond rena hon ale le takraya ado nongkana sapraw jalak kan talare jaha khola one onkana mitang message nyamena yema ape neda maha emok pe ar jilla prosason chet lekare noa re koda protection em te huyu'a telnahan bhadan ko ona ale daitto le ema daitto le goge'a to ona lekate nuku aborin pirit poribar sada nuku jaha tahen kan tabon nuku nomor ko emat koa neda maha pe thik lekana noa tepe kol kate pe lay dareya le ale pura noa daitto pe sada le noa le goro'a ado yagi kot lekate do tabo menkhan teheny abo hon node khon hor odok sanayet bona jaha ki teheny gongke tikina ayur te abo somaj re nawa uihar ar nawa dahar somaj bancha lagit jaha kami hora ko ar jumid benaw lagit mane jumid benaw rakab lagit jaha jumid than bebosta noa metang nawa lekate nawa jug lagit yug poriborton lagit jaha abo kami hora sababok kana to noa jaha durkuti re noa ghotna hui kana node khon pura abo bharat disam lagit metang jitkar bo aguya mente abo bo nyel nyame'a ado niya ko bichir bala rege barti lekate Odisha team dole tahen kan gaya menkhan abo ko talare teheny report bang hej dare ka duduk rena katha kan gaya ado ando abo noa rena update ko abo nyama bati report ko nyama niya ko karon kote teheny dhari to Odisha rena kichi totha re khub kom kami do mane khub jor do kami bai chalaw dareyak kana menkhan noa chetan re abo nito bo lagaw aka'a ar ona chetan re gongke tikin hola jaha kol kate single president in lay kina ona lekate ale nito kurumutu re menak leya
मा ताबो निया को गे इन सेट खन ताबो रिपोर्ट लेकाते लई बड़ा कते इnya कथन जिरौया मा साहेब तकिन सलाते सनम को सेंगेल जोहार जोहार